هشت آدار جبوی شمس وکه هر روزه دنه. دایکا سیزاروکان جرو نشتوانن کامپا حسن شاما کو آوارین موصله ده حوینه. شمس جه موصله درکت پشتی کو هفجینه ویل سر دست رخصتنا داعش هاتا کشتن. او نویره وگره مالا خول موصله و دبیجه بلا نفوس آویجی بین نفر. چیروکا شمس دناف چیروکین دنده ده کامپه ده نسیره. همو جنین لور نزانن کو روژا جنان هيا لبله بده بارا جيانا خوفا مجولن. لازم تمشون امورنا واحنا جايين عندكم هنا. والله قتلوا زوجي. هفجيني من كشتن رفتارون القل مقلك نخوش بو ام برچيوتي از لسر كچو خود ترسم و ناگرم سر كوري خوش ترسم كو حشت وان ببن حشت دز دريجت جين النوم والسمع در بازي مال المدبن ام جوان نويرن وگرن يورونا البيوت يغتصبون البنات. سهلا كجا شمسة حجدة صالية جي دبستاني دركت جبركو بر برسين دبستاني لكي چان ددان بشتي شر داعش جي او بيك جاري نما بري خدا دبستاني تفيكو حز دكر ببا بزشك. المدير معنا ما زين علينا جاء داعش فرحت عزلت المدارس. مامۆستای li me dida porên me dikişandin piraniya keçan ji ber mamosta ji dibistanê derketin piştî wê jî Daeş hatû me nema bi yekcarî çûyn min dixwaz bibim nûjdar lê rewşa me zehmet bû ez bihêvî bûm min xwendina xwe berdewam kiribe. هر كونك جوان چیروکک دبن ده هيا و جنك کو بسدما زحمتيان و نخوشيا جياني نزانا کو مافين وين هنا بلكو تاني دزانا کو پيويستا روج بروج دبارا خوا و زغروكين خوا پیدا بکه. ایوا عمر، کردستان 24، کامپا حسن شام.